Zdravo, ovo je opis revolvera Smith Wesson 686, ali prvo volao bi da se zahvalim jednom mom gledalacu koji je ponudio svoj revolver da ja uradim opis o njemu. Mada do duše ja sam vidio da ima isti taj revolver u strelištu, jedan prijatelj iz strelišta teo da mi pozajmi i upravo radim, pošto realno ja nemam mnogo oružja, uglavnom pozajmim od strelišta ili od nekih prijatelja koji su voljni da mi daju da napravim opis. Pa pređem na zanimljive podatke, znači neću da mnogo davim sa ovim. Ovaj pištolj je nastao iz revolvera Smith Wesson 586, što je faktički identičan pištolj, samo nije uređen kao ovaj od neređujućeg čelika. Inače, Smith Wesson je jedna od najboljih fabrika koja se bavi proizvodnjom revolvera, ona je osnovana još 1852. godine. To je što se tiče nekih kratkih zanimljivih podataka. Znači, postoji, to ću reći kod vatrene moći. Zašto je ovo oružje predviđeno? Pa, za razne stvari. Uglavnom, da kažem, ako bi morao da biram, to je za lov. U nekim zemljama je to dozvoljeno ili za samoodbranu, da kažemo, od neke veće divljači kao što je medved ili ne znam, ja. Uglavnom da kažemo da je to neka glavna namena ovog oružja, mada u principu ljudi ga kupuju pod broj 1 zato što vole da ga imaju, a pod broj 2 odlično je oružje za ličnu bezbednost i pošto je revolver to samo znači da je izuzetno pouzdan. Kada je veličina i težina u pitanju, ovaj revolver dolazi u više varijanta. Prvenstveno dužina cevi. Ima koja dolazi u 2,5 inča dužina cevi, što je 64 mm, i onda je oružje dugačko 305 mm. Onda ima cev koja je u 3 inča i tada je, odnosno cev je dugačka 76 mm, a oružje je dugačko 317 mm. A ima revolver koji dolazi u 4 inča i tada je cev dugačka 102 mm, a oružje dugačko 343 mm. I naravno ima oružje koje je dugačko, odnosno cev koja je dugačka 6 inča kao ovaj ovde, tada je cev dugačka 153 mm, a oružje dugačko 394 mm. Takođe, zavisnosti od dužine cevi, zavisi njegova težina od kilogram i 190 grama do kilogram i 500 grama. Kada je standardan Smith Wesson 686 u pitanju, obično se pravi sa dobošom od 6 metaka. Ali postoji Smith Wesson 686P, gde su, da kažemo, ovi zidovi malo tanji, čini mi se, odnosno doboš, odnosno burence, malo veće i staje 7 metaka. Kalibar koji koristi ovaj pištolj Smith Wesson 686 je 357 Magnum i 38 Specijal. Može i 38 Specijal plus P. Sad, evo, imam ta dva metka da možete vidjeti razliku. Ovo je 38 Specijal, a ovo je 357 Magnum. Mislim, vidite koliko je čaura duža. Tačnije, ovaj metak je nastao, kako se zove, 357 Magnum je nastao od 38 Super. Samo su produžili ovaj. I što je isto zanimljivo da znate, u principu svi revolveri koji su u kalibru 357 Magnum mogu da koriste i 38 Super. Ali oni koji su 38 Super ne mogu da koriste 357 Magnum. To je, da kažemo, isto neke zanimljivi podaci. Isto što želim da naglasim, pošto mi je ovo prvi, da kažemo, revolverski opis, odnosno review, mogu da pokažem i neku razliku između pištoljskih i revolverskih metaka, kako možete da ih prepoznate. Nije veličina uglavnom u pitanju, više je ovo dno čaure. Odnosno, kako neki ga zovu danci, čak i samo fokusira kamera. Ajde, evo ga. Vidite
Vidite kako ovo je prošireno. Ovo je što Amerikanci zovu rim. Ne znam kako bi to preveo na srpski. A ovde nije, ovde je više, vidite kako u konusnom prelazu. Vidite koliko je ovo šire nego ovaj ovde. To je, da kažemo, neka najosnovnija razlika da prepoznate revolversku municiju od pištoljske. I evo vidite, možete sada vidite razliku, odnosno u veličini između standardnog 9 mm, 38 specijal i 357 Magnum. Bukvalno je sad da imam 44 Magnum, on je još veći. To je što se tiče i pošto isto, kao što kažem, prvi revolverski review, mada ja više preferiram pištolje naspram revolvera. Iz mnogo razloga. Pod broj 1 može veći kapacitet municije, normalno. Pod broj 2 nekako su mi efikasniji. U smislu kinetičke energije. Primjera radi, da bi razumeli kako revolver funkcioniše. Evo, sad ću da vam objasnim. Znači, vi kada povučete obarač, pošto ovaj pištolj sam zaboravio spomenem, on je na duploj akciji, znači vi kad povučete obarač, on će da opali, udarna igla udari inicijalnu kapislu u metku. Sad, najveća mana kod revolvera, ne može da se vidi ovde, ali vidite ovaj prelaz između ovde, između cevi i burenceta. Tu se najviše kinetičke energije gubi. Zašto? Zato što metak dok prelazi iz doboša u cev, barutni gasovi beže odavde. I sada što je, da kažemo, kvalitetni pištolj i bolji, te tolerancije su manje, tako da ima manje mesta da gasovi prolaze. Ali maltene na svakom revolveru beže. Sem na Gantu, mom omiljenom revolveru, koji bukvalno zabravi. Svaki put kad se rotira burence, prilepi se uz cevi i zabravi se i uopšte se gasovi ne gube. A ovde se gubi velika količina gasova. Evo, možete vidjeti ovu sliku. Tako da, to je, da kažemo, po mom mišljenju najveća mana revolvera. Svakako da koriste jaču municiju i da su izdržljiviji i pouzdaniji od pištolja, ali po mom mišljenju to je, kako se zove, najveća mana, a posebno sad ima jako dobrih pištolja koji su takođe izuzetno pouzdani. To sam rekao za vatrenu moć. Znači, preciznost isto je fenomenalna kod ovog pištolja iz dva razloga. Pod broj 1, njegove veličine, znači razmak između nišana, i nišani su isto odlični. Samo da vidite kako. To je pod broj 2, a ova pod broj 2 ima odlično okidanje. Evo sad ću da ubacimo jedan pufer metak, da vidite okidanje. Znači prvo na duploj akciji. Vidite kada povlačim duplu akciju, vidjet ćete da se revolver, odnosno da se doboš okreće. I sasvim bezbedno je okino. I ima jako lepo okidanje sa duplom akcijom. Sad ću da jednostrukom akcijom, gledajte kako se rotira burence. I pogledajte koliko je osetljiv ovaj obarač. Gledajte sad ovo. Bukvalno pipnete. Ja verujem kad bi dunuo malo jače da bi opalio. To je izuzetno osetljivo okidanje. I to je što se tiče, da kažemo, nekog okidanja i to utiče na preciznost i to je to. Sad ne znam da li će mi dati da gađam, nisam još pitao, možda i neće, tako da ne obećam da ćete vidjeti ovo u ovom klipu. Što se tiče ergonomije, znači ovdje imate ovu
polugicu za otvaranje obarača. Isto što sam zaboravio da spomenem, da, znači ovdje imate za izvlačenje metaka, pošto kad opali, čaura se malo nadune i onda ne može tek tako lako da ispadne, nego mora malo da se pripomogne. Znači ovo je polugica za otvaranje doboša, naravno udarač. Isto, pogledajte obarač, vidite koliko je debeo, što je isto jako dobra stvar. Mislim, baš bukvalno celu jagodicu obuhvati. Baš je veliko Isto što sam zaboravio da spomenem, modernije verzije ovog pištolja dolaze sa gumenom koricom drške, što navodno malo i lepši kao udarac primi ruka i kao udobnije. Ja iskreno, ali svakako je lepša ova drvena korica. I ovo je jedan od najlepših revolvera koji postoji. To je rekao i koji je mi ponudio, ovaj prijatelj koji mi je ponudio da koristim njegov revolver, i svakako ja se slažem s njim, znači jeste jedan od najlepših, ako ne najlepši revolver koji postoji. Da. To je, kako se zove, što se tiče neke ergonomije. Da, i zaboravio sam isto kažem, kod preciznosti, nišan može da se šteluje. Znači, to je to. Znači, rasklapanje i održavanje maltene na ovom pištolju ne postoji. Postoji samo rasturanje njega, znači može da se rasturi, ali ne može da se rasklopi. To je što se toga tiče. Održavanje, znači standardno kada čistite pištolj, znači ovaj revolver imate možda malu manu što morate očistiti ovih 6 ili 7 cevi ako je onaj Smith & Wesson P 686P i plus ovu jednu, tako, ili 7 ili 8 cevi, bukvalno. To je što se toga tiče. I ovdje isto deo se prebriše, naravno sa ovim, zato što tu gasovi pobegnu. Inače da kao Nagant zabravljuje, mada retko koji maltene, ja ne znam ni jedan drugi revolver sem tog ruskog Naganta koji zabravi možda i postoji, nego ja jednostavno nisam toliki ekspert u revolvere. To je što se tiče rasklapanja i održavanja. Dodatni delovi bukvalno ne postoje, znači možete menjati korice, možda još neke stvari. Sad kad sam spomenuo možete menjati, postoji Smith & Wesson CS1, što je kao custom shop, znači njihov možete naručite kakav hoćete da vam se uradi, sa bilo kakvim okidanjem, možete da se zezate, znači naručite taj pištolj. Mislim, ne znam da možete to u Srbiji, ali u Americi može, znači postoji taj C1, CS1 čini mi se, koji radi, da kažemo, po narudžbi pištolj. Oni su malo skuplji. Dodatni delovi i fleksibilnost. Pa jedinu stvar što sam vidio da je neko uradio na ovom pištolju je da stavio kolimatorski nišan. Znači to ti kao red dot na ovaj pištolj. Sem toga ja stvarno ne znam da može nešto se uradi. Svakako ja maltene nema revolver sa prigušivačem, baš iz razloga zato što ovde ovaj prelaz gasova, mislim taj pucanj koji čujete kako ili zrno ili barutni gasovi prolaze, odnosno probijaju zvučni zid. Prigušivači, mislim, u stvari aj kad sam je spomenuo, znači prigušivači rade tako što zadrže barutne gasove, a zrno mora da bude podzvučno, odnosno da ide ispod brzine zvuka, odnosno 340 metara u sekundi. Znači, sad sam malo skrenuo sa teme. Dodatni delovi i fleksibilnost maltene ne postoje. Mislim, imate rezervne delove, ali ne znam da postoje dodatni. Cene kod ovog pištolja, ja sam video da se u Americi može naći kraći za nekih $670.
starije verzije, ali ovde kod nas bi bilo negde oko 120 evra. Sad ja nisam baš se raspitivo gde ima, ali, izvinjavam se, 1200 evra. Nisam video gde to ima, ali to bi mu bila neka realna cena ovde u Srbiji. Izdržljivost i pouzdanost, ja mislim da tu ne treba da se spomeni, revolver je, znači nikada se maltene ne kvari, nema što može da se njemu desi. Isto što sam zaboravio, ja sam mnogo stvari ovde zaboravio da spomenem. Znači, imate kod ovog pištolja više vrsta, odnosno, postoje verzije kao ova, znači ovo je malo starije, znači da ima udarnu iglu u samom udaraču i tako dolazi do paljenja. A ima i verzija da je ovde samo udarač, a ovde je udarna igla i udarač udari u udarnu iglu, ona udari u inicijalnu kapsulu i tako da dolazi do paljenja. Inače, ovde ima u principu jedna mala oprugica kad udari da se odmah vrati. Tako, kako se zove, to je što se tiče izdržljivosti pouzdanja, znači besprekorno pouzdanje. Obično ljudi kad kupe jednom revolver, traje im ceo život normalno ako ga održavaju. Kako se pokazao? Pa, ovo oružje je bilo u nekim službama, prvenstveno u francuskim specijalnim jedinicama Gigan, ali u malom broju. Norveška policija je koristila ovaj pištolj 90. godina, ne u ovom, mislim u 3 inča verziji, pa posle su odlučili da ne nose oružja uopšte, mada u kolima imaju automat Heckler Koch MP5 i Heckler Koch P30 pištolj. Ali inače iz nekog razloga su odlučili da ne nose oružje. Mislim da ne nose na sebi oružja, imaju kolima. Tako, po mom mišljenju to je malo glupo, ali otkud znam. Sjedinjene Američke Države, znači malo su Marinci koristili ovaj pištolj u jako malom broju i pojedine policijske stanice su koristile ovaj pištolj, naravno koje su dozvoljavale to. I to je što se toga tiče luksemburška policija. Da, i u Luksemburgu se koristi ovaj pištolj na danju kao njihovo službeno oružje. I to je to. Sad ću gađati iz revolvera 6.86 12 metaka. 6 metaka će biti u 38 specijal, a 6 metaka će biti u 357 Magnum. Na nekih 10 metara. 3 metka ću ispaliti, ova prva 3 ću ispaliti pod duplom akcijom, a onda ću da druga 3 ispalim jednostrukom akcijom. Ovo je 20.000. I šta recimo da propadne stari, mogu A ne propadne kad se on... Ovo je kao da je nov. Znači njegova cevka je... Znači sijas. I kad pogledate... Mora na sve. Na sijas. Mora da ima odsvjet. A ima. Ima odsvjet. Znaš kako izgleda cijela? Verujem da je moja greška, pošto je pištolj malo teže, pa mi se ruku morila da drže malo. A ovo je novo. Drže, ali inače ima jako lepo duplo akciju. Malo je teža, ali... Sada ću jednostruko. To je sad tu nauljeno, očišćeno, ona ostaje suva. Ja sad nju nauljim i kad dođete sljedeći put ja opet je pročistim. Preput. Ali pošto ćete vi sad ide Nova godina, božićni praznici i slično, ja ću nju dostaviti. Šta da ostaviš? Suvu. Jer vi treba da očistite preput. Ja ću sad ostavim suvu da ne morate čistiti kako što put. Ja sad moram od sklapanja. Pa, ova dva su moja greška, zato što je tako lagana okidanje, samo pipnem, samo pomislim i odmah opali ništa, sad ću zamenim
zamenim metu i da pređem na 357 Magnum. Da ne bi metal klizio po metalu. Sad ću gađati iz 357 Magnum metka. Samo on ne može da oskine. Spalit ću 3 metka jednostrukom akcijom, a onda ću dati možda nekom boljem strelcu, zato što neću da ovaj pištolj ispadne, odnosno revolver neće ispadne loš, zato što ja loše gađam iz revolvera. Čisto. Ništa. Uhuhu! Udara. To možda i nema potrebe, Izgleda samo moj hvat je bio loš. Izgleda ja sam navikao ovako da držim revolver, odnosno, a nikad ne gađam iz revolvera, sad kad sam prešao ovako, mnogo su mi bolji rezultati. Ništa, ispalit ću još ova 3 pod jednostrukom akcijom. Vidite sami, izuzetno precizan revolver. Evo vidite, metak u metak. Ja faktički ne mogu s ovim da promašim. Ostao mi još jedan metak, znači... Ništa, aj pokušaj da me snimiš, znači da se vidi plamen sa strane, da pokažem upravo taj prelaz između Doboša i Doboša i C. Jesi vidio? Ovo je vaš man. Ništa, to je to. A ovo je nan. To je nan.